নাই 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 ই এদিনো অহা নাই মূৰ্খ খালি কয় যে মই বঢ়িয়াকে চলাই আছো নহয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত এদিন আহিছে নেকি হাগ্ৰামাই কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহে যাব বেলেগ পাৰ্টিত হাগ্ৰামাৰ মালটা নিবৰ কাৰণে পইচা से मतलब होता है उन लोग को जोंनि रायजोआ बे खोला पार्टनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट होआ आरो बेयाव जों मिटिंबो खुंनो होआखै बै दाख्लि बावहाय बुंदोंमोन जे बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरखौ कुनु पयथे माने बिटिआरआव सोसन होआ सोसोना बिथाङा बुंदोंमोन आरो बे बिथाङा जुदि दिनै जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बे बिश्वनाथ पार्कआव फैनानै जुदि बे भट बिनो फैयो सोर बिखौ नागिरगोन আমি সেই পিটিচি দিনৰ পৰাই বড়ো ভাষাৰ আন্দোলনত জেল খাইছোঁ কিন্তু হাগ্ৰামাই চৰকাৰ গঠন কৰি 5 নৰ পৰা ইপাৰে বোলে বিটিআৰ হ'বই নি बहा इसोर मा खालामदों जों मिथिया किन्तु जोंनि बेयाव फेक्टर गैया फैनाबो लाब गैया बिथांमोना हाग्रामा पार्टिया बिपिएफ पार्टिया एम फैलाव जायानो फैया बेयाव फेक्टर गैया बे हाग्रामा महिलारिया एसेबां सम मोनबाय जोंनि बे गामियाव थानाय एबा बिटिसिनि सानजाथिं थानाय बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर गहपुर बेफोरबायदि जायगाखौ बिथाङा मानो लानो हायासै बिनि गोसोआव जेबो अननायनि जेबो सोमावसारनाय एबा गुवार खामनायनि भारिनि गुवार खांनायनि मोजां मोननायनि माने बाथ्राया गैयामोन बहा इसोर मा खालामदों जों मिथिया किन्तु जोंनि बेयाव फेक्टर गैया फैनाबो लाब गैया बिथांमोना हाग्रामा पार्टिया बिपिएफ पार्टिया एम फैलाव जायानो फैया बेयाव फेक्टर गैया सोमावसारनायनि मुङाव खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम गोरोबथा जालांबाय आरो बै गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर'फोर आसामाव दाब दाब जायगायाव जाय रायजो जानाय बर'फोर बे बर'फोराबो बिटिसि बायदि गोरोबथा बिएसि बायदि गोरोबथा आरो बिटिआर बायदि गोरोबथानि बै जिथु सुबिदा बे सुबिदाखौ बिथांमोनाबो हास्थायदोंमोन नाथाय गोबाव समनि उनाव गोबाव नेनायनि उनाव गोबाव सोमावसारनायनि उनाव दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों नैबे बिटिसिनि जिथु सानजाहा थानाय मोनसे सिमा जेरै सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुर जिल्ला बिथांनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआरआव हाबनायनि सुबिदाखौ मोनबाय आरो बे मैया दाखालिबावै साननैसो सिगां जिथु मोनसे फोसावथाय बे फोसावथायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थायाव बिथांमोनाबो भटखौ थुनो मोननायनि जि सुबिदाखौ बिथांमोनाबो मोननो हाबाय दिनै आङो दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि भेलुगुरि बे ओनसोलाव दंफैयो आं बे रायजो राजा बिथांमोना दिनै जि बे सुबिदाखौ मोननो थांदों बे सुबिदा मोननो थांनायाव बिथांमोननि गोजोननाय बिथांमोननि हास्थायनाय लुबैनाय माबायदि बिथांमोना सानदों बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों जों आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन भेलुगुरि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोंजों लोगोसे दंफायो गोबाव सम नोंथांमोनाबो संग्राम खालामनायाव बाहागो लाफाबाय दिनै नोंथांमोना बे सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो मा फोरमायगोन खुलुमबाय जों बिटिआर मोननाय लोगो लोगो जों गोजोन मोनदों आरो बे बिटिआरखौ सोरनि नाजानायाव जों मोनदों बेखौ जों आरो बुजि मोनदों आरो बिटिआरखौ जाय इउपिपिएलआ नाजानानै लाबोदों जों गोजोन मोनदों सिगां जों ओरैबायदि अबस्थायाव गोलैबाय दंमोन बे ओनसोलनि मानसिफोरा गोजाम समनिफ्रायनो बेयाव बसत खालामना दंमोन नाथाय जों एसेबां नाजादोंमोनबाबो जों बर' बे बिटिआरखौ जों मोननाय नङामोन आरो दा जों बे बिटिआरखौ मोनदों जों बिराद गोजोन मोनदों आरो जाय इउपिपिएलआ जोंखौ बेखौ लाबोदों बेखौ बिसोरखौ जों गोजोन मोनदों आरो जाय इउपिपिएलआ बेखौ लाबोदों जों बे पार्टिखौसो जों बे बुहुमाव एबा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनानै थाथों होननानै आं मिजिंथिनो एबा आसा खालामो आरो जों बे पार्टिखौनो इउपिपिएल पार्टिखौनो जों माने देरहागोन होननानै सानदों आरो दस्रा पार्टिफ्रा फायब्लाबो जों माने बेखौ गनायना लाया होननानै जों आंनि बे भेलुगुरि गामिनिफ्राय फोरमायनाय जादों
गोजोन्थों। बेसेबां गोजोननाय मोन्दों जिथु भट थुनो मोनसिगोन? दा एसेबां समनिफ्राय जेनेबा जों कमे बे ओनसोलाव 1910 मायथाइनिफ्रायनो बे ओनसोला जोनोम जानायनि रादाब दङ एबा जारिमिन दङ। नाथाय दा एसेबां समनिफ्रायबो जों बेखौ मोनाखै जोंनि बर' हारिया जों आरो बे ओनसोलावनो बे जायगायावनो सोमावसारदोंमोन। सेथियाव बे ओनसोला बे भैलगुरि गामियावनो पिटिसि एबा पिटिसि बर' रायजो सोमावसारनायाव जेने उदयसल सोमावसारनाय समायाव बे ओनसोला दंमोन। बे समनिफ्राय एसेबां जों दुखु नांथावथाव बाथ्रा बेफोर दा जोङो ओरैबायदि माने गोजोन मोन्दों जे जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो जागोन बे आंनि गर्बनिफ्राय एबा जोंनि बर' हारिनि गर्बनिफ्राय एसे गोजोन मोन्दों बेखौ माने जों फोरमायनो हाया। पिटिसि आरो उदयासल दाबिनाय नोंथांमोना बाथ्रा बुं बे दाबिनायनि उनावनो 2003 आव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बिटिसि सुक्ति बायदिनो गामिखौ बिटिसिआव सोनो हाबावनायनि मोनसे पावारा दङमोन खिन्थु 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया सरकार दालांबाय खिन्थु गामिया मोनसेबो हाबासै बिनि प्रतिक्रिया हिसाबै नोंथांमोना मा बे बिथाङाथ' एसेबां बेयाव बिपिएफ बे हाग्रामा महिलारिया एसेबां सम मोनबाय जोंनि बे गामियाव थानाय एबा बिटिसिनि सानजाथिं थानाय बिसनाथ सारियालि आरो सनितपुर गहपुर बेफोरबायदि जायगाखौ बिथाङा मानो लानो हायासै? बिनि गोसोआव जेबो अननायनि जेबो सोमावसारनाय एबा गुवार खालामनायनि हारिनि गुवार खांनायनि मोजां मोननायनि माने बाथ्राया गैयामोन। दा जिहेतु जोंनि प्रमित बर'आ फैबाय बिथाङा बेयाव फैनानै जिखिनि थाबैनो जिखिनि जोंनि बर' हारिखौ जाय जायगायाव दङ बिनि थाखाय बिटिआर मोननो थाखाय जेसेबां नाजादों आरो बिटिआराव हाबदों दा हाबनो मोनबाय जों बिराद गोजोन मोनबाय। नंगौ बिथां गेदेमा बिथाङा फोरमायबाय बिथाङा गोबाव समनि उनाव उदयासल दाबिनाय पिटिसि दाबिनाय बै समनिफ्राय बिथांमोना संग्राम खालामनायाव बाहागो लाबोदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबाव समनि उनाव बे सुबिदाखौ बिथाङा मोननो हाबाय आरो लोगोसे दंबावो जोंहा मादैमोन आब'मोन बिथांमोना दं। आं बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनो हास्थायगोन गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोना बे मोनसे बिटिसिआव हाबनानै बिटिआराव हाबनानै भट थुनो मोननायनि सुबिदाखौ मोनबाय नोंथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा प्रमद बर' सारखौ आं वेलकाम हरनो सानो आरो दिनै जाय जोंखौ बे मिडियायाव जोंखौ खुरां फंसे जोंनि गोरबोनि साननायफोरखौ बुंनो होनायखाय बिथांमोननिसिमबो आं वेलकाम जासियो आरो बेखौनो आं सानो आं दा जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरोबाव जोंहा गहपुर जिल्लायाव जि जोंहा प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआराव सोनायखाय जों दासिम बहुद गोजोननाय मोन्दों। जोबोद दा बेल' नङा जोंनि दा गथ' गथायफोरा फरायनाय लिरनायाव बा एपिएससि बेफोर आनजादफोराव होनायावबो जोंहा देरहासारनो हाथों देरहासारनायनि सोमावसारनो मोन्दों बेनि थाखाय जोबोद गोजोनदों। आरोबाव जोंनि बे जिल्लाफोराव आरोबाव जों इयुनावहाय आरोबाव जों आवगायनो हागोन बा जोंनि हारि हिसाबै जों आखोआव गाखोनो हागोन बा जों मोजां खामानि जोंनि जायगानि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ जों मावगोन बिथांमोना बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिटिआराव हाबनानै। आरोबाव बे जों दा जि इउपिपिएलनि सरकार माबा जादों बे सरकाराव जों माने सापर्ट होनो नाजायो आरो जों बिथांखौ आरोबाव जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय जानानै जों बिथांखौ आरोबाव आवगायलांनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजायानो सोमावसारगोन। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनानै आंनि
बुंनायखौ दोनथ'बाय। नंगौ मादै बिथाङाबो फोरमायबाय बेयाव बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोननानै आरोबाव जौगालांनो हाबावगोन बेखौ बिथांमोना आसा खालामदों। आरोबाव आङो मिथिबावनो हास्थायबावगोन जि जायगायाव पन्सायतनि भटखौ थुनो मोना नाथाय दिनै बिटिआर नोंथांमोना भटखौ थुनो मोननायनि सुबिदाखौ मोनबाय माबायदि? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम एबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै फेमिलिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मानो होनबा जोंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना मोनथिनो कारने जोंनि बे भेलौगुरिनि एबा खोला पार्टनि जोबथा गामियाव नोंथांमोना दिनै नुजाथिफैदों। ओंखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो दायो खोथाया जाहैबाय पन्सायत भटखौ जों होनो मोनासै देग्लाय। जों बिटिआरआव हाबबाय आरो बे हाबनायाव बा सोर हाबजेन होखो बेखौसो जों माने बै बाथ्रायासो जोंहा माने गोनांथि बाथ्रा। जाय बिथाङा जोंनि हारिनि कारने जाय बिथाङा गासै गामि सोसन होनाय जि बेबस्था बिटिआरआव हाबजेन होनायनि जि बेबस्थाखौ लादों बिथाङानो जाहैबाय इउपिपिएल दोलोनि बिथां गिबि प्रमद बर' सार लोगोसे एबसुनि दिपेन बर' सारनि जि नाजानायाव नै दिनै बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरखौ जिहेतु बिटिआरआव सोसनजोब्बाय। ओंखायनो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेयाव गोबां दोलो फैदों खिन्थु जों बिपिएफआबो दाखालिबाव फैदों होनना गामि गामि माने गारिजों थांदों होनना खोनादों। आं बै समाव न'आव गैयामोन खिन्थु खोनादों जे ओरै गामि जाना बारलांदों होनना आरो खिन्थु जोंनि रायजोआ बे खोला पार्टनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट होआ आरो बेयाव जों मिटिंबो खुंनो होआखै। मानो होनबा जाय बिथाङा बै दाख्लिबावहाय बुंदोंमोन जे बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरखौ कुनु पयधे माने बिटिआरआव सोसना बिथाङा बे बुंदोंमोन। आरो बे बिथाङा जुदि दिनै जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बे बिश्वनाथ पार्टआव फैनानै जुदि बे भट बिनो फैयो सोर बिखौ नागिरगोन सोर बिथां माने हाग्रामा बिथांखौ भट होगोन। गतिके नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंनि रायजोनि हास्थायनाय जोंनि रायजोनि जि गोबां समनि जि सोमावसारनायनिफ्रायनो जि नाजाबोदों जोंनि गामिनि बिथां सारमोनाबो। गतिके जों जेब्लायबो प्रमद सारनि लोगोआव दङ आरो जों इउपिपिएल दोलोआव भट होगोन। गतिके इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल प्रमद बर' जिन्दाबाद जाबाय। बिटिसि गोरोबथानि समावबो गामि सोसननायनि सुबिदा दङ एकर्डआव दङ दफा 3.1 3.1 दफायाव दङ बे माने गामि सोसननो हानायनि दफाया। खिन्थु हाग्रामा महिलारा सोआसै। प्रमद बर'खौ नोंथाङा दिनै क्रेडिट होदों नङा होमबा? दिनै बिथाङानो दिनै भट बिनो फैदों नङा होमबा? दा दिनै नोंथांमोना रौता समस्तियाव हाबनो मोनबाय। औ नोंथांमोना मोनथिखायो जोंनि बे रौता समस्ति नङा होमबा? जे रौता समस्ति बिथां रौता समस्तियाव डक्टर निलुत स्वर्गियारि इएम जानानै दं बिटिआरनि सासे। औ दाख्लिबाव इएम बिथाङा फैदोंमोन। इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङानो बे जोंहा थानसालियावनो फैदोंमोन। फैना रायजोजों एसे रायजोनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ लाफैदोंमोन। गतिके गासै रायजो राजाया बिथां निलुत सारखौ देरहाहोगोन होनना माने खोथा होदों आरो बेनो आरो। हाग्रामा महिलारिनि बाहिनी चरन बर' MCLA प्रेस मुसाहारि जायखौ एम फैलाव होननानैबो मिथियो एनडिएफबिआव दिनै बिथांमोना बिसायख'थि मेलखौ बिथिं खुंफुंनो माने फैदों होननानै मिथिदों। बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मा खालामो? जेबो फेक्टर गैया। दा नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों एम फैलाव बिथाङा फैदों होनना खोनादोंमोनसो खिन्थु बहा इसोर मा खालामदों जों मिथिया खिन्थु जोंनि बेयाव फेक्टर गैया। फैनाबो लाब गैया बिथांमोना हाग्रामा पार्टिया बिपिएफ पार्टिया एम फैलाव जायानो फैया बेयाव फेक्टर गैया। मुथते बिथाङा बुंदों बे ओनसोलनिफ्रायनो बिथाङा संग्राम खालामनो ओंखारलांदों। बुंनायाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय थागोन गतिके जों बेखौ गोसोआव लाया आरो बुंदों मुथते फेक्टर गैया। जोंहा बेयाव इउपिपिएल दोङो गासै रायजो राजा इउपिपिएलजों दोङो जिहेतु जाय बिथाङा जोंखौ बे सोसन होबाय बिटिआर ओनसोलाव आरो जाय
हाग्रामा महिलारा होनदोंमोन जे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर मुथते 1 इन्सिबो मुथते गुवार जाहैया गतिके गोदोनि जि बिटिसि दंमोन बेखौनो बिटिआर दागोन होननाय जाय बिथाङा दाख्लैबावहाय बुंदोंमोन आरो दिनै फैनानै बेयाव भुट बिबाबो लाब गैयामोन केस होदोंमोन गतिके बे मानसिखौ जों जेब्लायबो नागिरा बे जों अरायबाबो प्रमद बर' सारजों दोङो इउपिपिएल दोलोजों दोङो बेनो आरो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आं जोबथा आयं बिथाङा दङ एरा माथो खालामनो दा जों बर' रावनि खायबो हारसानो बुंनि नामा আমি আজি বহু বছৰ প্ৰায় 200 বছৰ হৈ গ'ল এই আমাৰ ভেলগুৰিটো আমি সেই পিটিচি দিনৰ পৰাই বড়ো ভাষাৰ আন্দোলনত জেল খাইছোঁ কিন্তু হাগ্ৰামাই চৰকাৰ গঠন কৰি 5 নৈৰ পৰা ইপাৰে বোলে বিটিআৰ হ'বই নিদিয়ে কিন্তু আজি কিয় আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাক বিটিআৰ দিলে গহপুৰলৈকে তেখেতে এতিয়া আহিছে ভোট খুজিবলৈ সিদিনা বুধবাৰে কি তাৰিখ আছিল সেই তাৰিখে আহিছে একেবাৰে 8খন 9খনমান গাড়ী লৈ আহিছে কিন্তু আমি কিয় হাগ্ৰামাক ভোট দিম আমি নিদিওঁ কিন্তু স্বাৰ্থলোভী কিছুমান পইচাৰ লোভত তাৰ পুকাৰত দৌৰিছে কালিও আমি মিটিং কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ মণিৰামেও আহি আছে মোৰ আবুৱে হয় তেখেতে আৰু তেখেত যে নিস্বাৰ্থভাৱে লাগি আছে আপচুৰ হৈ আমাক এতিয়া মুঠতে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজক বুজাম এতিয়াও সময় আছে নাই কমেও 2 মাহ আছে চাগৈ আমি গতিকে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিক ঘৰে ঘৰে গৈ বুজাম 2003 বিটিসি চুক্তি হোৱাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰ কিতেও আপোনালোকক নাই ই এদিনো অহা নাই মূৰ্খ খালি কয় যে মই বঢ়িয়াকৈ চলাই আছোঁ নহয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত এদিন আহিছে নেকি হাগ্ৰামাই এদিনোতো অহা নাই আমাৰ শোণিতপুৰ গহপুৰ বিশ্বনাথ এইবিলাকক মানে তেখেতে কাণেই নলয় মাত্ৰ নিজৰ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰটোকে চাই হাগ্ৰামাৰ আন্দোলনত আপোনালোকৰটো সমৰ্থন দিছিলে নহয় জানো আমি দিছিলোঁ হাগ্ৰামাক বিএলটি আছিল বিএলটিৰ হেড লিডাৰ আছিল পাছত গৈ তেখেতে হেৰি হ'ল কিন্তু খবৰ লোৱা নাই আজিকালি ভিতৰত যদি হাগ্ৰামাই যদি আপোনালোকক নাই নহ'ব হাগ্ৰামা কোনোবা আহিব পাৰে হাগ্ৰামাইতো নাহে ইয়াত একদম খাটাং আহি থকা সময়ত আমি ডক্টৰ নীলোৎ স্বৰ্গীয় আমাৰ সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰত আমি ভোট দিম আমি সকলো ৰাইজকে বুজাম কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহে যাব বেলেগ পাৰ্টিত হাগ্ৰামাৰ মালটা নিবৰ কাৰণে পইচা से मतलब होता है उन लोग को হাগ্ৰামাই যদি আপোনালোকক পইচা নি দিয়ে আপোনালোকে নাই পইচাৰ আমাৰ খেল নাই আমি কষ্ট কৰিম আমি ভাল সমাজ শিক্ষা দীক্ষা স্কুল কলেজ এইবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া শুনিছোঁ আমাৰ ভেলগুৰি হেৰিটো মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'ব এতিয়া চাওক বড়ো ভাষাৰ কাৰণে জেল খালোঁ কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বড়ো ভাষাৰে পঢ়াব নোৱাৰিলোঁ এইটো মোৰ ল'ৰা কাৰণ সুবিধাটো নাই ভাল শিক্ষক নাই গতিকে আমাৰ এই ভেলগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে বুজি পোৱা নাই বুজি পাব যেতিয়া আমি এতিয়া মানে সক্ৰিয় হ'ব লাগিব মানে আমি মিটিং মাতিব লাগিব যেহেতু আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ ভোট দি প্ৰমোট কৰাব বিচাৰিছে আগন্তুক দিনত তেওঁ কি মানে তেওঁৰ পৰা কি আশা বিচাৰিব আপোনালোকে আমি মানে ৰাইজৰ ৰাস্তা পদূলি স্কুল শিক্ষা দীক্ষা নাচে গানে খেলে ধূলে আমাৰ ভেলগুৰিটোত আছে বাৰু বহুতখিনি কিন্তু আমি ভাল নিবনুৱা সংস্থাপন লাগে চাকৰি বাকৰি যিবিলাক ল'ৰাই ডিগ্ৰী লৈ আছে সেইবিলাক হ'ব লাগে আৰু মই বৰ বিশেষ নকওঁ ইমানকৈ কয় মোৰ সামৰণি মাৰিলোঁ नंगौ बिथांमोना आयं बिथाङा फोरमायबाय गोबाव सम बिथांमोना
नेनानै दङमोन बिराद दुखुआव बिथांमोना फोरमायदों जे गोबाव सम बिथांमोना जोंखौ जेबो खबर लाफैयाखै दिनैसो बिसायख'थि खाथि सफैनायखाय दिनै गामिया हाबनायखाय बिथांमोना खबर लानो फैदों बिसायख'थि मेलखौ खालामनो फैदों बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो जोबथारनायाव बिथांनिफ्राय आं फोरमायगोन मा गोजोननाय फोरमायगोन दिनै आं हारसाय बुं मा আজি মানে বিটিআৰত আপোনালোকৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কি সুখ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মই আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি UP গহপুৰ এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে মই UPPLৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আনহাতে জাতিৰ যি সমস্যা আৰু একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এপছুক মই শলাগ লৈছোঁ তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ এই বড়ো জাতি যি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে নতুন প্ৰয়াস কৰিছে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ BPFটো 17 বছৰ ইয়াৰ আগতে চলাইছিল তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত আহি নাপালে কিন্তু মই জনাত মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰমোদ বড়োদেৱে মাজতে এই ভীমাজুলিত মই গৈছিলোঁ মানে আহি গৈছে মই BTRত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আনন্দিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ বড়ো যি জনগোষ্ঠী বা জাতি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আকৌ UPPL চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োদেৱক মই জিকাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ সকলো ৰাইজক যেন আকৌ আমাৰ এই যিবোৰ ভুল ত্ৰুটি আছিলে সেইবিলাক পুনৰাবৃত্তি মানে সংশোধন কৰি আকৌ নতুন শক্তিৰে প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব মই বিশেষ নকওঁ ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ नंगौ बे समाव बिथांमोननि जिथु गोसोनि साननाय हास्थायनाय बिथांमोना बेखौ फोरमायबाय बे समाव जोंहा रायजोनि सासे आदा बिथाङा दंबावो दैदेनगिरि आं बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनो हास्थायबावो खुलुमबाय आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायबावो BTRत অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল হয় কি প্ৰকল্প বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ এইটো এৰিয়াটো BTRত সোমাইছে ইয়াৰ কাৰণে মই আৰু যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে আমাক কাম কৰি দিছিলে বা আমাক সহায় কৰি দিছিলে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে সিহঁতলৈ মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমিও ইয়াত কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ এইটো এৰিয়াটো সোমাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আপছৰ লগত আমি লগ খাই পেলাই বহুতখিনি কাম কৰি পেলাই এইটো সোমাইছোঁ আৰু যিহেতু গোটেইখিনি কাম আপছুৱে কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা ৰাজনীতিৰ এটা কিবাটো লাগে হয় না জানো পট এটা লাগে গতিকে সেইটো কাৰণে UPPL ইয়াৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ডত আছিলে আৰু UPPLে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিলে যে এইখিনি এৰিয়া BTRত সোমাবৰ কাৰণে সহায় বহুতখিনি কৰিলে গতিকে আৰু সেইটো সোমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনত এটা আশা জন্ম হৈছে যে প্ৰকৃততে সিহঁতে আমাক নেক্সট টাইমত ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰৰ কাৰণে সিহঁতে আমাক নিশ্চয় চকু মিলি চাব বুলিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু সিহঁতে কৰিব আৰু যোনে আমাৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিব আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে যদি যোনে কাম কৰিব সিহঁতক আমি নিশ্চয় ভোট দি পেলাই জিকোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য যে UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ ডক্টৰ নীলজ চৌধুৰী জিন্দাবাদ ডক্টৰ নীলজ চৌধুৰী জিন্দাবাদ যেহেতু ইলেকশ্যন বেছি সময় নাই হয় এমাহ দুমাহ মাজত আছে BPF APP বা অন্য ৰাজনীতি দল ইয়াত আহিব হয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি বিচাৰিব আপোনালোকে শুনা ইয়াৰ কেছত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ চা এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি আমাৰ ভোট দিয়াৰ আমাৰ কৰ্তব্য আছে আমি ভোট দিম
আমি চবকে চাব লাগিব কোনে কোনটো দিশত গৈ আছে হয় নাই সিহঁতৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় সিহঁতে আমাৰ কাৰণে কি ষ্টেপ লৈছে সেইটো আমি চাম আৰু মই ইয়াত দেখি পাইছোঁ আমাৰ UPPL দলে বহুতখিনি আমাৰ মানে যি UPPL দলটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কৰিছে গতিকে সিহঁতক নিশ্চয় দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ আহিব সিহঁতকো আমি ৱেলকাম কৰিম সিহঁতে আমাৰে মানুহ হয় সিহঁতো বড়ো মানুহেই হয় সিহঁতকো আমি ৱেলকাম কৰিম BPF আহিব তাৰপিছত APB আহিব তো ইয়াত BJP আহিব কংগ্ৰেছ আহিব চবকে আমি ৱেলকাম কৰিব কিয়কি চবে আমাৰে মানুহ হয় আমি কোনো বেলেগ নহয় চবৰে মনটো আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে অন্য ৰাজনীতিক দলে আপোনালোকক পিছলৈ হয় আপোনালোকে যিটো গাঁৱটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বিটিআৰত আপোনালোকক চাব বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি মইতো নাভাবোঁ কিন্তু এইটো কিয়কি এতিয়ালৈকে কোনো এটা সিহঁতে কোনো এটা ষ্টেপে নাই লোৱা আহিছে হয় ডাইৰেক্টলি গৈছে ৰাজনীতিক মাত্ৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে কিন্তু সিহঁতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে বা আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে কোনো এটা ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰৰ কামৰ কাৰণে কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি নাই দিয়া বা কিবাও কৰা নাই গতিকে তেনে এটা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম সিহঁতৰ লগত গতিকে আমি সিহঁতৰ লগত আগবাঢ়ি নাযাওঁ যদি সিহঁতে কোনো এটা আমাৰ কাৰণে কাম নকৰে একচুৱেলি সিহঁতে ৰজা হ'ব বিচাৰিছে প্ৰজাৰ যদি একো দুখ কষ্ট নাজানে তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতক জিকাই লাভ নাই সেইটো মই কৈছোঁ গতিকে UPPLে আমাৰ দুখ কষ্ট বুজি পাইছে সেইদিনাখন নীলোৎ স্বৰ্গেৰী আহিছে সিয়ে আমাৰ মানে আমি যিটো খোজা নাই সেইটো সি প্ৰকাশ কৰিছে হা আৰু আমি যিহেতু দুখটো বুজি পাইছে এই গাঁওখন নিয়াৰ এবাউট 1900s আগৰ পৰাই ইয়াত স্থাপিত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ ভেলগুৰি গাঁওখন এতিয়ালৈকে কেডেষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ নামাকৰণ পোৱা নাই আমাক মানে হাৰচা মানুহে যিটো চকুৰে চাইছে আৰু আমাৰ ইয়াত যেনেকুৱাকৈ ভোটাৰ্ছখিনিক খন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছে পূৰা ভাগ কৰি পেলাইছে ভেলগুৰি এক হৈ থাকিব দিয়া নাই ভেলগুৰি এক হৈ থাকিলে জানে বা এইটো খেলিমেলি কৰি দিব সেই তেতিয়াৰ পৰাই এটা 1 নং গেৰিকেটো সেইপিনে গুচি গ'ল সেইপিনে কেইজন মানুহ কাটি লৈ গ'ল এইপিনে পাটৰ বস্তি কাটি লৈ গৈছে উত্তৰ ভেলগুৰি কাটি লৈ গৈছে NC গেলেধাৰী বুলিকে মানে ইমান ডাঙৰ ভেলগুৰিখন গোটেই কাটি মিলি মাত্ৰ অকণমান বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াৰ নামটো কিবা NC চেঙামাৰী বুলিকে দি থৈ দিছে য'ত নেকি আমি DC অফিচত এইকেইদিন দৌৰি থাকিব লগা হৈছে নংকে বেলিজান বুলিকে দি থৈ দিছে DC অফিচত আমি দৌৰি থাকিব লাগে আমি আমাৰ নিজৰ ভোট দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া দৌৰি আছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান সহায় কৰিছে আমাৰ এপছু দাদাহঁতে ইহঁতে আমাক সহায় কৰিছে যাতেকে এইটো আকৌ বিটিআৰত আমি ভোট দিব পাৰোঁ বুলিকে সিহঁতে আমাক সহায় কৰি আছে এতিয়া অলৰেডি আমি সেইদিনাখন DC অফিচত গৈছোঁ এইটো ফাইলটো অলৰেডি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গ'ল বুলি কৈছে আৰু আমি ছাৰকো সুধিলোঁ ডক্টৰ নীলোৎ স্বৰ্গেৰী ছাৰকো সুধিলোঁ যে আমাৰ যিটো ভোটাৰ্ছখিনি এনেকৈ তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছে আপুনি অলপ চাই দিব বুলিকে সি কৈছে হয় বিটিআৰ চুক্তিৰ আগতো এনেকুৱা আছিলে যে আমাক ভাল চকুৰে নাচায় সেইটোতো মই আগতে কৈছোঁ এতিয়া অকণমান ভালকৈ টোপনি যাব পৰা হৈছে এতিয়াও আপুনি চোৱা আমাৰ ইয়াত ভেলগুৰি হস্পিটেল বুলি আছে বা যিটো MV স্কুল আছে কোনোবা যদি টিচাৰ সিপিনৰ পৰা আহে সিহঁতে এপইণ্টমেণ্ট পায় ডাইৰেক্টলি সিহঁতক ভয় খুৱাই দিয়ে ভেলগুৰি নাযাবা এইটো বহুত ভয়ংকৰ জেগা এটা এনে এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ কি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এজন শিক্ষক আহিব নোৱাৰে ইয়াত এজন শিক্ষকে যদি পাঠদান দিব নোৱাৰে আমাৰ জ্ঞানটো আধৰুৱা হৈ যায় হয় নাই ডক্টৰ আহে ডক্টৰ তাতে ভয় খুৱাই দিয়ে নাই নাযাবা ভেলগুৰি নাযাবা বিটিআৰৰ পিছত এতিয়াও ফুল ফ্লেজত হোৱা নাই এতিয়াও মানে আশা ৰাখিছোঁ যে ফুল ফ্লেজত হ'ব ফুল ফ্লেজত হ'লে আমাৰ হস্পিটেলটো আমি ডিমাণ্ড কৰিম যাতে মডেল হস্পিটেল হিচাপে হয় কিয়কি আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি ৰোগী নিৰোগী কৰিব লাগিব নহয় জানো আমি ইমান দূৰ যাব লাগিব যিহেতু চাৰিআলি যাব লগা হয় বা এইপিনে তেজপুৰ যাব লগা হয় বহুত সমস্যা হৈ যায় বেমাৰতো আপুনি জানেই এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আহিছে য'ত নেকি যদি অকণমান সময় যদি দেৰি হৈ যায় মানুহ শেষ হৈ যায় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যদি আমি ওচৰতে হস্পিটেলটো পাওঁ
হয় নাই এইটো যদি মডেল হস্পিটেল হিচাপে হয় সেইটো আমি ডিমাণ্ড দিম আৰু আমাৰ স্কুলটো এতিয়া সদ্যহতে হাই ছেকেণ্ডেৰী এটা প্ৰপ'জেল আহিছে ইয়াৰ আগতে কাম কৰিব বুলিকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট হ'ব বুলিকে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইটোৱেই আৰু কি বুলি ক'ম ফুল ফ্লেজত হ'লে মানে মোক মনটো বহুত ভাল লাগিব তেতিয়া এতিয়া আমি অসমীয়াতে ক'ব লগা হৈছে হয় নহয় জানো বড়ো ভাষা কওঁ যদিও টুটা ফুটা হয় ইয়াত আৰু মিডিয়াত অকণমান ক'লে মোৰে লাজ লাগিব গতিকে মই অকণমান অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ লাগিলে হিন্দীতো কৈ দিম ইংলিছতো কৈ দিম কোনো প্ৰব্লেম নাই বড়ো ভাষাত অকণমান প্ৰব্লেম এটা এইটোও ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে সেইটোকে ইয়াকে কৈ মোৰ যিটো কথা ক'ব লগা আছিলে সেইটো চ' ধন্যবাদ नंगौ बर' हारियानो गोदोलांनाय मोनसे समाव बे गामिया जानानै थांदों दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे मोनसे गामिया सोरांनि मोनसे लामाखौ मोननो थांगासिनो दङ बा मोननो हाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो नैबे ओनसोला बिटिआरआव भट होनो हानाय बै सुबिदाखौ मोननो हानाय जाय बिथांमोना खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ बिथांमोना साबायखर बावनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा दानि बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बिथांमोना साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना जाय जोंखौ मदद होदोंमोन जाय जोंखौ बे सुबिदाखौ खालामनायाव मदद होदोंमोन जाय बिथांमोना जोंनो बे गामिखौ हाबसननायाव मदद होदोंमोन एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बिथांमोनाबो भट होगोन होननानै बिथांमोननिफ्राय रोखा मोनसे थांखिखौ लादों होननानै बिथांमोना फोरमायबाय आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि